Napewuch reri Pablo chikeri Corinto. Napewuch chikeri aj Corinto, capítulo 1. In Pablo, in sikimre chkinush taqon reri Jesucristo, rumarru reyibal Dios, shokojer kachalal Sóstenes. Kakayaru tilki wachri komontiosh reri Dios re ekopa Corinto, re etioshirisan pari Cristo Jesús, shokojer esikimre chkush Dios taqkojonelab. Honamku konojesh nim kakilo shokoje kakikijela rehaushel Jesucristo, para nojel kolipal. Ahaushel ke are shokoje keuch. Areb ari toqob, shokoje rehamarish re Dios qatat, shokoje re rehaushel Jesucristo kole iwuk. Amael kimaltioshin cher nu Dios rumaliwech, shokoje rumal resipanikru ya omchi we pari Cristo Jesús. Rumal chipa are shish inomarisash para nojel hastak, je paritzig, shokoje pari etamanik. Jerish aljesash pari kaslemal chikas shishkojon cherish sihosh chirich ri Cristo. Jerichima junushlapal sipanik rimatek o iwuk. Kiwayebech reru petipal shakahoshel Jesucristo, riare shokoje kupanochi kitakich ri ikojonik kaparik isbalkich. Rech mankota kabish chiwich parikich, Rere kahawishel Jesucristo. Kulipal kush ri Dios. Rishishusik ich rechko achilan ib kipan ruk re kahawishel Jesucristo ri ukohol. Wachalal. Kintato ob chiweru mashubire kahawishel Jesucristo. Chibana sha hun cheri chomanik. Shokoher hawashik mah atoh ib chi ishol. Shanera hawashik hunamri ichomanik. Shokoher hunami wachi wanohel. Kim ihwa chiwelo alachtakwachalal, rumal chiri ahuwora chochri Chloe, shkibich chwechi koch och chi shol. Kuach kim ich, chihujun chiweka kibich, in reri Pablo. Jujunchik in reri Apolos. Nikachchik in reri Cefas. Shukoje nikachchik in reri Cristo. La atom kuripri Cristo? La shrip kuri Pablo rumali we ish? La paupiri Pablo shish kasash paha. King maltioshich cher Dios chima hunchi weshin kasach paha. Shakshwiri Crispo shukujeri gayo. Rech ma hunchi we kubich chishish kasash paha parinubi. Shukujeri ahuwora chochri Estefanas shen kasach paha. Man kanatachta chichwe wek ochi hun shen kasach paha. Man shinutaktari Cristo cheki kasashikri winak paha. Shaneche utzihoshikru utzelachzich. Man shinzihochtek uruk helalachtakzich. Rech man katzaktari upatanru kamikashi Cristo chochri ripal. Ri utzihoshikru kamikashi Cristo chochri ripal. Are tonto il chikere kasachkiwach. Arek uchikere ke kolotahik kelkubich chakeuch. Arek kuinemre Dios. Zibatalkut. Kinsachna wach riketamanik rikoketam. Shukuje kinwetzelach na richobonik ke rikakichobo. Hauje kouri korretam. Hauje kouri achtich reritakanik. Hauje kouri kakwinche uchobik takwek ihri. La mata ubanomri Dios chikatonti retamanik rewe uachuleuch. Ridios manshuyatach chirahu uachuleuch kaketamahu wach rumal retamanik. Shane areke ukorshi ke kojonche rumashi tonto la jutzihoshik ri utzich. Ri ajude areka kach kaban etal chikiwach. Arek uri griego kakitsukuj etamanik. Arek uri kakatsihoch ri Cristo ri shrip choch ri ripal. Kastzich are junapach re tzakibal chikeri ajudea. Shak utonto il chikeri man ajudea tach. Arek uchikeri esikim. Ajudea chiman ajudea tach. Ri Cristo are kuinemre ri Dios. Shukoje etamanik re Dios. Arek urejeta netonto il re Dios. Arek ona chochri ketamap alri winak. Shukoje ri mahu chuqab re Dios. Arek ona chochri kichuqab re winak. Na taja chiwe wachalal. Are shishikishik. Manek ita chiwe rik o inoch chikiwach ri winak. Manek ita shukoje rik o kuinem pakiqab. Shukoje manek ita rinimaq kibanik. Shaneri Dios areshe uchari mankota kinoch reruachuleuch. Cheri sashiki kishibashik o kinoch. Shukoje rimach kichuqab chochruachuleuch
cheresashik kik ishipashrik okichu ab. Shukoher Dios she uchari winak rimach ki patan ruwachuleu. Shukoher ketzalashkiwach. Shukoher she uchari mankote kibanik che usachik kiwach rinimak kibanik. Rechheri mokota hun kunimarisakhrib chochri Dios. Maltiosh kucheri Dios riish kamik ishrechri Cristo Jesús. Shukoher shupanochi are etamanik chakech. Shukoher are kasukih. Katioshi risashik. Shukoher rilokbalkech. Rechka kulmatach rikubih ritzipatalik. Rikuni maribehrib, chuni maribehrib chiretam wachri ahaushel. Nabewuch chikeri aj Corinto, capítulo 2. Jeri wachalal, aretak shinopani uk cheutsihoshikri kutumri Dios chinwach, manshim taruk tzich nima kubanik, shukohe no ojibal. Shane are shinkohi chi ishol, shimbanochi shahun hastak shkohi per nuchomanik. Shwir Jesucristo shishintihochchech, shukohe arewa rishripik. Maach nuchu ab shinkohi chi ishol. Shane kim iribat rumal shibin ib. Manareta shinkoh rehelika taktzich reketa manik winak che utak alipal renutzich, shukohe renutzihonik. Shane areru ukutikri ukunemri ushlapishel. Rechri ikohonik ish man areta chirich riketa manik riwinak. Shane chirich ri ukunemri Dios. Pune jeri, chikishol shika kichop chirutzich ri Dios. Ruk eta manik kuchawik. Man ruk takuri eta manik rewe wachulehri. Shukohe man ruk tarikere eta kanelab. Rishaka sach na kiwach. Shane kakatsihoh ri eta manik re ri Dios ri awatalik. Shukohe ri man eta mataltach. Rinachtir uchomamlok ri Dios rechkayake ri huluwem. Eta manik ri mankota hun chikere ta kanelab choch ri wachuleh shreta amach. Wetashketa amach. Mata shkiripri rahawishel zepalachni muqih. Hacharit ibatalik. Hastak ri mankilom ta riwinak ruk rikibaqoch. Mankitom ta ruk rikishikin. Mankichomam ta parikanima. Riusuk omam ri Dios chike riwinak rikelok ri are. Ri Dios shukutwa chikawach rumal ru ishlapishel. Rumal chiri ishlapishel kunik ronohel. Shukoher hastak ri Dios rimankuhkwintach kakachobo. Chikishol shuwinak. Hachin retam ri uchomanik riwinak. Shane shakshwir ushlapal riwinak. Jeri shukohe ma hun retam ri uchomanik ri Dios. Shane shakshwir ushlapishel ri Dios. Ri shukohe mankak amom teri ushlapal ri wachuleh. Shane arer ushlapishel repetinak ruk ri Dios. Rech kakachobo. Hasri uya omri Dios chakech. Arewari kakatsihoh. Man ruk tatzich riketa amam pariketa amanik riwinak. Shane ruk rikukut ri ushlapishel chikawach. Rikuya ubishik rihastak riru ushlapal pataktzich riru ushlapal. Riwinak rimankot ri ushlapishel pariranima. Mankuchop dari hastak riru ushlapal riru Dios. Rumal chishaton to ilche are. Manka kwinta shukohe che uchopik. Rumal chiruk ri ushlapishel kachop otahik. Arek uri winak rik ori ushlap kunik kuchop ronohel ri hastak. Mokotek uare chushe rik atochtzich rihun. Rumal chi hachin retam ri kuchomach rahaweshel. Hachin ka kunik kuya unoh. Arek uri kori chomanik ri Cristo kuk. Nabewuch chikeri aj Corinto. Capítulo 3. In Guachalal, Manshinquintach Shishinchabe Hachari Winakrik Amom Kipe Rumashu Shlapishel, Shane Hachari Winakri Ahmakib, Hachari Akalab pa Cristo. Shinyak Uleche Chiwech, Rumachik Amaha Kishquinche Utihik Riko Katihawik, Shukohek Amaha Kishquin Kamik, Rumachik Akipan Nari Urayibal Riwinak Remak. Aretakako achishiki wuk, choh, atoh takib chishol. Kishush winak remak shokohe ri ikaslemal hachari kichomanik winak. Aretako hun kubir, in kastig in rechri Pablo. Rihunchik kubir, in rechri Apolos.
Lamata areki banru rayibal riwinak remak. Hachinri ri Pablo. Shukuhe hachinri ri Apolos. Epatanihelab rikumal keshish kohonik. Hasri shuyari hawishel chi wechi jujunal. In shintikowik. Ri Apolos shuhaj. Arek uri Dios shkiyisanik. Rumashri man areta rikatikowik ko ubanik. Shukuhe rikahanik. Shane areri Dios rikakiyisanik. Areri rinimu banik. Rikatikowik shukuhe rikahanik shakihunam. Pune chikihujunal kaya nari tohbalke has richak rikibanom. Ri patanihelab reri Dios. Ri ish uleuh retikon reri Dios. Ish ri rihari ubanom ri Dios. Hachari utokob ri Dios ri yaom chuech. Ri in shinkoh ritakalibal. Has hunkinimal banaltak hari kasretam. Hunchik uwiri kayakoh pa uwiri takalibal. Chihujunal ba kaschiwila has kibancher uyakik riha. Rumal chimahun kakwinche ukohik juntakalibal choch rikohomchik arir Jesucristo. Shukohe weko hachin kuyak chipa uwi we takalibal ri kukoh anapuak sakapuak helik takabak che paho ushak takche ri uchak ka alahina. Kopan nanik aretak ka alahisashik. Shapaskush tane rikichak chikihujunal ka alahina rumal hasri ubanik. Weka kanach kan ri uchak ri hun ri shuyak pa uwi ri takalibal kaya nari tohbal rech. Weka katri uchak hun kutsak na ronohel. Ri arekut ka kolotach na hacha hun ri kehlok parik atik. Lamata iwetam chi ishra choch ri Dios, shukohe kori rushlabal ri Dios pari iwanima. Weko hun kusach uwach ri rachoch ri Dios kusach na uwach ri are. Rumal chi tiosh ri rachoch ri Dios, ri ish shukohe ish rachoch ri Dios. Mach kuhun kusubrib. Weko hun chi shosh ri kuchomach chik o retam hachari etamanik rewe wachuleuhri, chupana chimach retam, rech ka kohi unoch. Ri etamanik rewe wachuleuhri shatonto il choch ri Dios. Ibatalkut. Riunak risiblak kenau cheri kichomanik, ri Dios kupan chike tsak rumari ketamabal. Shukuhe kubih. Ri haushel retam ri kichomanik, ri kokinoch, shukuhe maku upatan. Rumal kuri rihawashik mahun arekuni maribechrib cheriwinak. Rumal chirunohel iwech. We are ri Pablo, ri Apolos, ri Cefas, ri uwachuleuh, ri aslemal, ri kamikal, ri kamik, o ri rikapena, ronohel iwech. Arek uri ish rech ri Cristo shukohe, ri Cristo rech ri Dios. Nabewuch chikeri Corinto, capítulo 4. Rahawashik chiri ishki wetamach chi shaoch patanihel ri Cristo. Shukohe ya ompa kakab ri hastak ri Dios, rimanetamatal takan nabe, rech kakatsihoch. Arek urik o has ya ompa kikab, rahawashik kakikutu chikas ekuli balkush. Riin, mankinokta ilwe kikat tzich panuwi, o rumal hong atal tzich. Mankin atane tzich panuwi in chipilwib. Kinna pariwanima chimach maknup anom. Manruk takuri kinna ochi insuk. Arere ahawishel kakatoch tzich panuwi. Hekuri, manki atana tzich kamaha kuri karikih. Chiwayech kakapenare ahawishel. Ri are karesach na chisak ri awatalik. Shukohe ku alhisach nari urayibal ri anima. Kate cheri ri Dios kuyaki ich chikihujunal has ritakal chikech. Rumalwa wachalal. Kim ich rech utz kishelik. Shukohe kinkoch ri Apolos, shukohe ri injek ampalnoch. Rech kiweta amach parik ampalnoch. Chimach has kichomach. Shane shak shwirit ibatalik. Rech mankini marisach ta iwib rumal ki to uwi hun che upanik kash che hunchik. Rumal chi hachin kupan chawe chin nima banik. O hasko awuk riman ak amomtach.
Arek uwe shak amo, has che kani marisa hawib he tane chimanya om tachawech. Kochi iwuk ronoher shikiwach, ish inomap chik. Kisha hawin chikut, mach ko iwuk. Kuach ko inchi kastane kisha hawin chik, rechri shukohe hunam ko hahawin iwuk. Kinchomach chiri Dios subanom chake ri ta komishelab, chi kisbal ke konohel. He tanesh attach zich pakawi chikuch kamisashik. Tse bal chikiwech konohel ri ochoch ruwachulew, ri angelib, shukohe konohel riwinak. Rumalu lokashik ri Cristo, ri kon pari Cristo. Arek uri ish kichop ri kibano. Ri rimah kachuab. Arek uri ish ko ichuab. Ri ish nim kishilwi. Arek uri shaku hetzelashik. Apawe hokotahri kuhnumik. Kachakik kachi. Mah katsyak. Laqim chiab. Shukohe mah kachoch. Chakuninakruk kakab kask akuhkosna. Kap ish kash taktik chakech. Arek uri kakab ich teuchibal. Kokotah. Kakakik uri okotashik. Kap ish kash taktik chakich. Kakatsalich ruk utalachtik. Panom chakechi hasri mesre ruwachulew. Hachar machchi upatan chike konohel. Mankinse bachtawa chere sashikik ishibal. Shaneche uyaik inoch. Hetane ishkolo alachtakwalkwal. Wene ekola mil kultul takrechi wach pari Cristo. Man ita itate ekolik. Rumal kuri shinyari utalachtik chiwe pa Cristo Jesus. In shinush itat. Rumashri, kintato qob chiwe are chibana iwere kimbano. Rumashri shintak biri Timoteo iwuk, rilok alak nukohol shukohe kuilpalkuish para ahawishel, ri are kuna tahna chiwe hasrinub anom parinuk aslemal parikohonik cheri Cristo, hachari kinkut paranohel kolibal shukohe paranohel takrikomon Dios. Ek okuhun nim kakina chibilkib, shukohe ke kichomach chimankine tawiche isolishik. Arek uweheri karahra hawishel, aninak kineche iwilik, shukohe cheri kut kingweta amach hanipa ke kwinche upanik re enima kakina chibilkib, man aretari hanipa ke kwinik kakibich. Rumal chirira hawupal si Dios, man areta hanipa kakchauhun, shane are hanipa kakwinche ubanik. Haski wach ish. La kishinsolich ruk shikaich panoam. O kishinsolich ruk lokbalkush shukohe ruk hunchuchuja la hanima. Napewuch chikere a Corinto, capítulo 5. Shetamatahik chik ojumak kuk achap ishokib chishol. Kok uhun chiwek ori rishokisi utatruk. Rimakri, mankakibantane riwinakri kakikhelak rimane diostach. Ri ish inimarisami wipchech. La manra hawashikri sha kishbison rumal rishkulmatahik. Shukohe, hiwesach tabichi shol rishbanoch ri etzelalri. Arrekuriin, punema ninko iwuk pari tiohal. Inkok iwuk pari ushlamal. Shukohe, he taneri inko iwuk. Nuk atom chitzich pa uwir he shupangwa. Aretak kimulihi wip ish. Ri inkin kohe iwuk pari ushlabal. Paupir kahawishel Jesucristo. Shukohe ruk ri ukwinem. Chihachari achi pa uqabri itzel. Rech kasachu wach ri utiohal. Rech heri kakolotach nari rushlabal pari uqih ri ahawishel Jesus. Man utstach kinimarisahi wip. Lamata iwetam chir hubik cham kuch amerisach ronohel ri or. Chich ochchopeh wip cheri oher cham. Rech kishush kak or. Rimach chamruk, he hasri ibanik. Rikachich reri Pascua areri Cristo, rishkam che tapal toqob choch Dios rumalkech. He kuri, kapanari ni maich reri Pascua, manruk tak uri oher cham, manruk te shukoheri chamre etzelal, shukoheri ubanik itzel takhastak, shane ruk kashlangwari mach chamruk, ruk ronohel kanima shukohe kastich. Shintibach bichiwe pariwuch chirahawashik ki atiwib chikere ke makun kuk achap ishokib.
Mankim'ij tak'ut chikiq'atiwib chikeri winaq ajuwachuleuj rikemakun kuk' achab ixoqib. Rikakirayij k'i hastaq, ri'elaq'omab, o rikakiq'ejelaj riman Dios taj, wetajeri, rajawashikri kixel b'ichoch riwachuleuj. Riqasxuaj xintz'ib'aj b'ichi'we, are kiq'atiwib chikeri kekib'ij chi eqachalal, kemakun kuk' achab ixoqib, kakirayij hastaq kenik'aj winaqchik, kakiq'ejelaj riman Dios taj, elawalo, keq'ab'arik, xuquje elaq'omab. Riwinaq rije kib'anikri, mankixwa' takuk'. Lakin q'atlo in tzij pakiwi riman ekojonelab taj, we mankiq'at tzij ix pakiwi ri ekojonelab chik. Are k'u riwinaq riman ekojonelab taj, are ri Dios kaq'atoj na tzij pakiwi. Rumal k'uri, chiwesaj b'iri ajmakri chixo'l ix. Nab'ewuj chikeri aj Corinto, capítulo 6. We k'o jun chiwech, k'o uch'o'j ruk' jun chik. Qasche kuyari uch'o'j chikiwach rimaj upatan Dios chikech, lamata are utz kuya chikiwach ri etiox taq kojonelab. Lamata iwetam chiri etiox taq kojonelab, kakiq'at na tzij pakiwi ri winaq re ruwachuleuj. We ixri rikiq'at na tzij pakiwi ri winaq re ruwachuleuj. Lamate kixkuinche uq'atik tzij pa uwi taq rijastaq riman nimaq ta ub'anik. Lamata iwetam chi uj kakaq'at na tzij pakiwi ri angelib. Jeri xuquje kakaq'at tzij pa uwi rijastaq rewe k'aslemal ri. Weri ix kixkuinik kiq'at tzij pa uwi rijastaq rewe k'aslemal ri. Qasche kikoj che q'atal tzij ri winaq riman ekojonelab taj pari komon Dios. Kimb'ij wa' rech kixk'ixik. Lamata k'o chi'xo'l, xatane jun ri k'o uno'j rikakuinche uq'atik tzij chikixo'l ri iwachalal. Manxaqxuita ke'ch'ojin ri qachalal chib'il taq kib', xane ke'ch'ojin k'u chikiwach riman ekojonelab taj. Are k'u sib'alaj k'ax chi k'o ich'o'j chixo'l ix. Lamata are utz kisach ri k'ax rikab'an chi'wech. Lamata are utz kikuyuwi kelaq'ax ri jastaq iwech. Ix ya' kixb'anoj ri etzelal ri. Xuquje ix ri rikixelaq'ik, are k'u ri kib'an chib'il taq iwib' kuk' ri qachalal. Laman iwetam chi ri winaq riman esuk' taj, mankakecheb'ej ta ri rajawb'al ri Dios. Mankixsach taj, rikemakun kuk' achab ixoqib, rikakiq'ejelaj riman Dios taj, rikeqaj pa mak ruk' k'ulanik, ri achab rikakib'an ixoq chib'il kib', ri achab rikakib'an ixoq che jun kach achi. Xuquje ri elaq'omab, rikakirayij rijastaq kenik'aj winaqchik, rikeq'ab'arik, rikakib'ij itzel taq tzij, rikakilaq'aj hastaq kenik'aj winaqchik, konojel wa' mankakecheb'ej ta ri rajawb'al ri Dios. Jujun k'u chi'we je' kik'aslemal ri' nab'ekanoq, ch'ajom chik k'u rumal ri Dios, tyoxirisam chik, ixq'alajisam chik chi ixsuk' pa rub'i ri ajwixel Jesús, xuquje rumal ri uxlab'ixel re ri qa Dios. Ronojel ya'tal chwe kimb'ano, man ronojel tak'ut taqalik kimb'ano. Ronojel ya'tal chwe kimb'ano, man k'o tak'u jun jastaq kinyawib' pa uq'ab'. Ri jastaq rikatijawik rech riqapam. Riqapam rech ri jastaq rikatijawik. Wekeb' jastaq ri kasach nakiwach rumal ri Dios. Man ya'tal tak'u chikeri winaq chikakikoj ri tyo'jal che ub'anik mak kuk' achab ixoqib, ri qatyo'jal rech ri ajawixel, xuquje ri ajawixel rech ri qatyo'jal. Xuquje jeri jachari Dios xuk'astajisaj wach ri ajawixel, xuquje kuk'astajisaj naqawach ruk' ri ukwinem. Laman iwetam ix chi ri ityo'jal utz'aqatil ri utyo'jal ri Cristo, lakin k'am k'u in ri utz'aqatil ri utyo'jal ri Cristo, kimb'an k'u utz'aqatil ri utyo'jal jun ixoq ri kuk'ayij rib' chike achab, man je' tari'. Lamata iwetam chi jachin ri kunuk' rib' ruk' jun ixoq ri kuk'ayij rib' chike achab, ku'x xa' jun tyo'jal, kub'ij ri tz'ib'atalik. Ri'ekeb ku'x xa' jun tyo'jal. Hachin k'u ri kunuk' rib' ruk' ri ajawixel, xa' jun uxlab'al chiri' ruk'. Chi xanimaj choch ri ub'anik mak kuk' achab ixoqib'. Xa jas wach jun mak chik ri kub'an ri winaq, man kub'an ta k'ax che ri utyo'jal. Hachin k'u ri kub'an mak kuk' achab ixoqib',
kamakun rukri utiojal pa arrewi. Lamata iwetam chiri itiojal are rachoch ritioshala hushlabishel rikopari iwanima. Ria omchi iwe rumal Dios, shukoher ishman iwech ta iwib. Rumalchi ishlo omchik. Pakal kushtoch relok baliwech. Rumalri chini marisaho ich Dios rukri itiojal, shukoher rukri iwanima, rumalchi rech Dios. Napewuch chikeri aj Corinto, capítulo 7. Chirichtak rishitib achlok chuech, are utzwe junachi mankurekelechta ishok, shukoheri ishok mankurekelechta achi. Rumal kurimak kuk achab ishokib, rahaushikri achi kakohi kasri shokil, shukoheri ishok kakohi kasrachahil. Ri achahil ashel rahawashik kuban ri rahawashik kubanik ruk ri shokil. He shukoheri ishok ruk ri rachahil. Ri ishokil ashel man are tachik kaban re pa uwiru tiohal. Sane arere rachahil. Shukoher achahil ashel, manare takaban re pa uwiri utiohal, sane arere rishokil. Mankibantach chimata kiwach chibiltakiwib. Shakshwiwe hunam kichomach mankirik tana iwib, hanipak ich, weki hachiwib chech awem ruk Dios. Aninak chirika iwib pa ikulahil, rech mankishutakchich tari itzel chemak, rumalchi mankishkwintach kikiliwib. Kimbih kuwa chiwe shache uya ikinoch, man areta juntakanik. Rikastzich, are kuwach wetakonohel eje hasriin. Chikijujunal kutia om jalajoch taksipanik chike rumal Dios. Chike jujun junwi, chike nik achik junchiwi. Kimbih chikeri manekulantach, shukuhe chikeri malkanib, chi are utzweke kanach kanoch hasriin. Wekuman ke kuinika ki ilkib, che kulanok, are utsu ke kulik chochrika ki kiskib che rayinik. Kintakan chikeri ekulanik. Chiri ishokilashel mankuhach takanri rachahil, wetakanikri manwech tain shane rechri ahaushel. Wekuri ishok kuhach kanri rachahil, kanaha kanchiheri, rahawashik mankakuli tachik. We manjeri tsalih chihumul rukri rachahil. Heri shokoheri achi mankuhach takanri rishokil. Kimihin chikeri nik achik. Man arete kuri ahawshel kabinik. Wek o kachalal rikori shokil mankohoneltach. Wekarahri rishokil kakohiruk mankuhach tabik. Wehunishok ora chahil mankohoneltach. Wekarahri rachahil kakohiruk mankuhach tabik. Ri achahilashel mankohoneltach. Teoshirisamri paririshokil. Shokoher ishokilashel mankohoneltach. Teoshirisamri parirachahil. Weman jeri man echoch tabariri iwalkwal. Arekuri kamik teoshirisam. Arekuri mankohoneltach. Wekarach kuhachkanri ukulach. Chuhacha kanok. Ri alashik achi o ishok. Man rahawishik kakohi wiruk rimankohoneltach. Paja amaril shujusik ihuri Dios. Rumalchi, hasa wetamat ishok, weneka kol nari awachahil, o hasa wetamat achi, weneka kol nari awishokil, hapachike irikitahik, rahawashik chihujunal chibanari ikaslemal, hasri uya omre ahawishel chiwech, shukuhe hasri shishusik ihwi, ariwari kintakanche ubanik parnohel takri komontiosh. Lak ojun circuncidado chik aretakshikishik, kanaha kan hachari. Lak ojun man circuncidado tak aretakshikishik, man kupante circuncidashrib. Arera hawashikri unimashikri takanikri Dios. Man aretewe circuncidado o man circuncidado tajun. Chihujunal rahawashik kakanah kanok hasri ubanik aretakshikishik. La atlo ompatanihil aretakshikishik. Mankatok ta'il. Wenikat kwinik katsokopi hawib, chapana. Rumal chirilo ompatanihel cheri aretaksik ish rumal shi ahawishel, tsokopital shri pare ahawishel. Heri shukuhe, ritokopitalik cheri aretaksik ish rumal shi ahawishel, lo ompatanihel shri reri Cristo. Ri ish ko huniwahil aresishloik.
Rumalri mankiya ta iwib chelo ompatanijel quiere winak. Wachalal. Chihujunal chiwe chishkanaj kanok hasri ibanik cheri aretak shishsikish rumalri Dios. Chikij rimanekulantaj. Mankota juntakanik wuk rere ajawishel. Shui kinyari kinchomaj. Hachajun ri rumalri elepalukuish ajawishel. Takalik kayaku ilebalkuish chirij. Kinchomaj chare utzwe chihujunal. Kanaj kanok hasri ubanik. Rumalri kashri kuxrikitajik. Atkulanik. Mankatsukuj tajachoh ib. Manatkulantaj. Mankatsukuj takulanem. Arek uwekatkulik. Mankatmakuntaj. Shukuje wejun aliri mankulantaj kakulik. Mankamakunta shukuje. Pune jeri rikekulik. Chikekirik wikashkolil. Arek urein arek waj mankirik takash. Kwaj ut kimij chiwe wachalal. Chimanaj tachirikij. Rumalri. Rikori shokil chubana chije tane rimankota rishokil. Rikokik, je tane chimankoktaj. Rikakikotik, je tane chimankakikottaj. Rikaloomanik, je tane chimaj koruk. Riutskatajen kurik chochwe wachulehri, je tane chimaj utskuriko. Rumalchikasa wachwe wachulehri riketamam wach. Inka waj chimatak ojas kishokwiil. Ri achiri mankulantaj, arekarilijo patanishikri ajawishel. Shukuje hasri kubanorech utzchochri ajawishel. Arekuri achiri kulanik, arekarilijo hastakri wachulej. Shukuje has kubanorech utzchochri rishokil. Shukuje manjunamtari ishokri kulanik, rukri aliri mankulantaj. Ri aliri mankulantaj, arekarilijo patanishikri ajawishel. Shukuje kush Dios winak peru tiojal. Shukuje pariranima. Arek uri ishokri kulanik. Arek relij hastakrir wachulej. Shukuje has kubano rech utz chochri rachahil. Kimbihwa chiwe rech utz kiriko. Manshate kishin atej shane rech utz rik aslemal shukuje takalik. Shukuje rech mach kish atenik ki hachi wib cheri ajawishel. Arek uwek ohun kuchomach chiman utztaj chiri umial ko chiri ujunab shaqe mankulantaj. Chupana hasri karaj. Mankamakuntaj wekakulik kulanok. Riqaskuchopo shukuje mankunataj chisha katakchishik. Shukuje are ajchoqe hasri karaj kupano. Shukuje kuchomach chiri umial mankakulitaj utzri kupano. Hekuri wejun karaj kakuliri umial. Utzri kubano. Shukuje we karaj mankakulitaj. Aresib alaj utznari kubano. Hacha kubih ritakanik. Ri ishokri kulanik kirikon kibruk ri rachahil aretak kasri rachahil. Arek we kakamri rachahil. Katsokopitaj kanok rechkakuli ruk hachin karaj. Shakshui kubano has karaj re ajawishel. Arek urikim in. Are utzalaj rewe mankakuli chik. Shukuje kinchomach chikoru ishlapishel re Dios wukin. Napewuj chikeri aj Corinto, capítulo 8. Arek uchirij risipanik rikakoj chikiwach takri banom tak Dios. Qasij chikonojel kojas riketam chech. Shaku are riketam kuban chaqe chikakapan nimal. Arek urilokbalkuish kuya uchuqab rikojonik. Wekojun kuchomach chiko retam. Kamaha retam ri has kapanche retamashik. Arek wekojun kuloaj Dios. Eta matalchi uwachri rumalri Dios. Arek uchirij rikatijowik rikakoj chikiwach takrimane Dios taj. Ketam chiriman Dios taj maj ubanik chochri wachulej. Shukuje ketam cheshajun Dios kolik. Pune ekojun Dios kipi. Weparikaj o chochri wachulej. Hachari ekok i Dios shukuje ki ajaj. Chaqe shajun Dios kolik. Ritatashel. Rikapewironojel rejastak. Shukujeri ujuj rechare. Shukuje shajun ajawishel kolik re Jesucristo. Rirumal are koronojel rejastak. Shukujeri rumal are kolik. Mankonojel tekut ketanwa. Jujun rishakje enaqatalik chikokik aslemal rimane Dios taj.
que kitihria omchikiwach rimane Dios taj, que makunika kina o rumalchik amaha kas que kichobo. Kasich chirikatihawik man kupanta sibalach utz chake chochri Dios. Man rumaltek uri utihik sibalach utz shukuhe, man rumaltek uri man kakatihtaj, man utztaj. Chichahiji wib rechri itzakopitahik, man kushtajun atepal, rirumal reke tzak riman ekote pariki kohonik. Wekatril hunrik amaha ko pari kohonik, atri awetan we hastakri at yulche utihik rihachom chikiwach rimane Dios taj. Laman kurayik rikatilowik kutih rer sipanik rikohom chikiwach rimane Dios taj. Wehe kapanri, rumashi awetam, kasachu wachri awachalal rik amaha ko pari kohonik, rirumal resh kamri Cristo. Hekuri, arekishmakun ish chikiwachri alashik, shukuhe kibank ash cheri kanima riman ekote pari kohonik, chirich ri Cristo kishmakungwi. Rumal kuri, we rumal rikatihawik katzak ri wachalal, man kintih tawitih, rechman rumal tawech in katzak ri wachalal. Nab ewuch chikiri aj Corinto, capítulo 9. Man intakomshel takut, la mata intzokopitalik, la mata wilomri Jesús rikahawshel, la mata ishriri uwachinik rinuchak pari ahawshel, we ek ojo hunka kichomach man intakomshel tak, arek uchiwe ish, iwe tamchi intakomshel. Rumalchi ishriri ishkutbal chi intakomshel pari ahawshel. Ritopal wib chikiwach rikinkitsuhuj arewa. La mata yatal chake chikuhwaik, shukuhe kuhkumunik. Shukuhe la mata yatal chake chikakakamlok hunkishokil kohonel, hachari kekipan reenik ahta komshelapchik, shukuhe ri sefas, shukuhe ri erachalal ri ahawshel. O shakshwir in shukuhe ri Bernabe, chirahawshikwi kuhchakunche uchakik rikahawatak chakech. Lak olo hunach choch ri are karelo haskupan cheri kahawatak chech. Lak o hun kutik uwa shukuhe mankutik tareri uwach. Ok o hun ri kayonik shukuhe mankutik tareri lecheri kuyitzo. Kimbih kuwa man shakshuit rumalchi hunam ruk ri uchomanik winak. Shane hunam shukuhe ruk ri kubih ri takanik. Rumalchi pari utakanik ri Moises ibatalwi. Mankakohta uwi utsam ri wakash areta kupan yaoh. Kel kubih wa chikok il ri Dios chikir wakash o rumal kech konogel kubih. Ni kastih rumal kech sipashwa. Rumal chiri hun ri katajenik shukoheri kupan yaoh. Rahawashik chi kakipan ruk eyebal kush chi kakirik keri kakichak cheri kichak. We kakatik rireru ishlabal pari iwanima. Lanim lo kelik we kiya hasri rahawashik chakech. We nikachik kakikamchi we hasri yatal chikech. Matuk o are kas yatal na kiya chakech Puneheri, man kakamom tari yatal chake kakakamo. Shane kakoch ronohel. Rechmach kakaten wachri utzalachzich reri Cristo. Mani wetam tekut chirikechakum pari rachoch Dios, kakitich kiri hastak reri rachoch Dios. Shukoher ke patanich chochri porobal, kakitich kiri awach rikaya pa wiri porobal. Heri shukohe ishtakanri ahawishel chikiri kakitihochri utzalachzich. Rahawashik kayari kahawatach chike, rumalri utzihoshikri utzalachzich. Arek uriin, mahwe chebem chewe kimbihri. Manshintzibachta shukohewa rech heri kapanchwein. Rumalchiin are utzchwewe kinkamik, chochri kape hun kelresachchi intakomshel rimach ya omchwech. We kinzihochri utzalachzich, mahasta rumal kinnimarib ehwib. Rumal chirahawashik we kinzihoch. Kashwe in we man kinzihochri utzalachzich. Hekuri, we rukronohel wanima kimbano, kaya natoch balwech. We kuman rukronohel wanima kimbano, shakshwi kimbanri hasri intakomche ubanik. Hachin chikek uritoch balwech? Arer shak kinsipach ri utzihoshik ri utzalachzich ri Cristo. Rechman shakshwita inkoche uto ishik ri takalchwe che utzihoshik ri utzalachzich.
Rumalchi pune intzaqopitalik. Xukuhe makota junwinak kataqampanwi. Xinyawib cheki patanishik konojel. Rechke enchak iwinak cheri Cristo. Chikishorri a Judea kimbanochi ina Judea. Rechke enchakri a Judea. Xukuhe. Puneman inkote chusheri takanik. Chikishorri iko chusheri takanik. Kimbanochi inko chusheri takanik. Rechke enchakri iko chusheri takanik. Cheki chakikri mach takanik kuk. Kimbanochi hetane mach takanik kuk. Puneman intzaqopital ta chushe utakanikri Dios. Shane intzaqopital chushe ri utakanikri Cristo. Kishol rimach kichuqab. Kimbanochi mach nichuqab. Rechke enchakri mach kichuqab. Ronojel nubanom chikishol konojel riwinak. Rechke kolotak jujun chikech. Rose utzalach tzich kimbangwa. Rech junam kinrik wechech. Lama iwetam ish chipune konojel ke shikam perishik anibal. Sha jun chikek kamoh biri tohbal. Chishik anakut. Jetane chi ish kishkamoh biri tohbal. Konojel kurika kikoh kichuqab. Kakikil kip cheronojel. Ri are kakip anorech kayahun korona chikir kakayik. Are kuri rech kayahun korona chake rimankakaytah. Rumasri inkin shikanik shukohe kinkoh nuchuqab. Mankimbantak utwema hauhe kinopangwi. Mankimbantak chihe tane are kinchach rikiqiq. Shane kimbankash cher nutiohal. Shukohe inkap angwe pa uwi. Kabantak tane chinutihom chir utzalachzich chikenik achchik inkinesashkanok. Nabewuch chikere aj Corinto, capítulo 10. Huachalal, mankawachtach chimatkanatach chiwe chikonojel re ekatat kanan ojer, sheikoji chushe resutz, shekoje konojel sheikoj pariplo. Konojele are, kachil re Moisés junam shebin chushe resutz, shekoje sheikoj pariplo. Konojel shekoje aresh kitich re ushlapal katijowik, shekoje konojel aresh kikumuj keri ushlapal kakumushik. Rumal chike kumuncher ushlapal abach, Ripenak kuk, riabachri, are Cristo. Ek uchike are mashkipantare utschachri Dios. Rumashri, shekamkan perchaki julech. Ronojel kuashkush matachik, rechkush hunk ambalnoch chakawachur. Rechmanka karayich tari itzeltak kastak, hachash kipane are. Mankikihilach tri banom tak Dios, hachash kipan jujunchike are. Hachakub ihritz ibatalik. Het uyeri winak che wa im shukohe che komunik kategori she wa che etzanem. Kuhmakunte kuk achiab ishokib. Hachash kiban jujun chike are. Rumashi shekam huwinak oshib mil shapa hunqih. Shukohe mankakaban tamak shakcheri likwema haskuban ri Cristo. Hacharish kiban jujun chike are. Shekam kumaltak rikumatz. Mankakabih tatzih chirih, hachash kiban jujun chike are, shukohe, shekam rumal rikamisanel. Shkikushmach ronojelhua rechkush hunk ampalnoch. Stzibashkut rechkabish chake kamik. Ri kaspa wek ispaltak ihri. Hekuri, hachin rukuchomach chikotak alik, churilarib rechmankatzaktak. Mampetinak tahuntak chipal mak pa ewiri mata hunam ruk rikatahin kirik konojes winak. Kulibal kush kuri Dios, shukohe mankuya tak kirik huntak chipal mak rikikoh na choch rikio. Shane hunam ruk ritakchinik pa mak kuyari elebal. Rechkishkwinik kishikoh chupam. Rumalri, lokalach takwachalal. Chishani maha choch rikihela shikri mane Dios tak. Kishinchabe he hachari winak rikakichobo, kaskishkwinche uchobik rikimbih. Rikumupal re teuchibal rirumal re kakayamal tioshinik. Laman are urikik kip ruk riukik el Cristo. Shukohe rikashlangwari kakapirih. Laman are urikik kip ruk riutiohal Cristo. Shahun rikashlangwa rikakakam kekonojel. Rumal ri pune ukki. Kakaban siya junti ohal.
Chiwilari tinimit Israel. Rika kitih keri awah rika ya chesi panik. Kakikam keri tap al toqob. Has rika wah kim ich rukwa. La kim ich chiri ebanom tak Dios. Shukuhere awah rika ya chesi panik chikiwech ri ebanom tak Dios. Lak o kibanik. Manghe tari. Rika wah kim ich are chiri tap al toqob rika kiyari winak rimman ahudea tak. Chikiwech ri itzeltak ushlapal kekiawi. Manchoch tari Dios. Mankuah tak ut chiri ish ki kami we kuk ri itzeltak ushlapal. Mankuya tak ki kumuhi we cheri kumupal rir ahawishel. Shukuhe cheri kumupal keri itzeltak ushlapal. Mankuya tak ki kami we parimesha rir ahawishel. Shukuhe ki kami we parimesha keri itzeltak ushlapal. La kakayak royowal ri ahawishel. La kikoh kunari kachuk abuh chochare. Ronogel ya talub anik chuech. Man ronogel tak ut ko kach akchech. Ronogel ya talub anik chuech. Man ronogel tak ut kuya chuk ab parikohonik. Rahawashik ma hun are kutsukuhri utzil chip isrib. Shane are kutsukuhri utzil rir hunchik. Chiloo chitiha ronogel rikakayish parikayib altir. Man kibih tapa iwanima la uts o man uts tak kitiho. Rumalchira ahawishel are ahchok eri ulew. Shukohe ronoher shiko chochru wachulew. Weko hun mahu kohonik kishusikih chehun waim. Kiwahkut kisheek. Hish. Shukohe ronoher shikaya chiwach chitiha. Man kibih tapa iwanima la uts o man uts tak kitiho. Arek uweko hun kubih chiwech. Shiawa cheki ihela shikri banom tak Dios. Mankitihtak. Rumarri hunri shuk aljesag shukohe rechma haske kibih pakanima. Are kimbih rikuna rihunchik paranima man attak. Hache ka atzih pa uwiri nutzokopitahik rumarrik o kuna hun pariranima. Wekimaltioshih incheri Dios kinkam uwiri katihawik. Hache kinyok rumarri kintiho. Kinyak utioshinik cheri Dios rumal. Hekuri. Wekishwaik. Wekishkomunik. Wekohon hastak chik kipano. Chipana ronogel che unimarisa shikuk ihri Dios. Man rumal taba iwe ke tzakri ahudea. Shukoheri man ahudea tak. Shukoheri komon Dios reri Dios. Chipana iwe hasri kimbano. Kinok ilrech utri kimban chike konogel paronogel. Shukohe. Man areta kintsukuhri utchwein, shane arerike eki, rechke kolotahik. Napewuch chikere aj Corinto, capítulo 11. Chipana iweri kimban in, hachar in kimban weri shupan ri Cristo. Riish kastakalik kinya ekih, rumalchi amakel kinnatach chi iwe paronogel. Shukohe rumalchi itakem ritihonik he hachari shinya kanchi wech. Kuahkut kiweta amach chiri Cristo, arejolomach ke konogeli achab. Shukohe chiri achi, arejolomach reri ishok. Shukohe chiri Dios, arejolomach reri Cristo. Ronogela chiri kupanch awemruk Dios, o ku ashahutzich Dios, wenimak ri uwi, karesahuk ishibal ri uholom. Arek uronogeli shok rikupanch awemruk Dios. O ku ashahutzich Dios manchukotal tekuri uholom. Karesahuk ishibashi uholom. Hunamri ruk wesokamri uwi. Wemankuchukri uholomri ishok. Chusokah shukoheri uwi. Arek uwek ishibal che kusakihri uwi o kusokah. Chuchukubari uholom. Lachi manrahawshiktak kuchukri uholom rumalchi are wachbalri Dios. Shukohe are ilbalreri huluwemreri Dios. Are kuri ishok are ilbalreri huluwemreri achi. Ruchiman are tari achi shesash cheri ishok. Shane areri ishok shesash cheri achi. Shukohe mashban tari achi rumalreri ishok. Shane areri ishok shban rumalreri achi. Rumalwa. Shukohe kumalri angelip. Rahawishikri ishok kaalahenik chiko chushe takanik. Arek upari ahawishel, mankotari achi we man rumalri ishok, mankota shukuheri ishok we man rumalri achi. Rumalchi hachari ishok shesash cheri achi, shukuheri achi cheri ishok kakihwi,
Xukuhe ronohe shuk ri Dios kapewi. Chichoma ishukuhe. La utchiri ishok kupanch awemruk Dios mankuchuk tari uholom. Rikab akmate kukut chiwach chik ishipashri weri achishak hae che kakihri uwi. Arek uri ishok wenimakri uwi kanimarisa shuk ihri. Rumalchi ya omri uwi che chukbashreri uholom. Arek uwek ohun karah kucha rihwa. Inkim chi mach chi hun naqatah sapalquk. Shukuher komon Dios Dios. Kohas ri kimchi werman kuyatah kimchi utri kibano. Rumalchi man kimulih ta iwib che utsukushik ri uts, shane che ubanik riman utstah. Rinabe, nutom kabishik, aretak kimulih iwib hachari komon Dios, koh atoh ibchi shol. Shukuhe kinkohochik o kastzich chech. Rumalchi rehawashik chik o atoh ibchi shol. Rech kaska alajanik hachintak rikas eterene ri Cristo. Riish, aretak mulih iwib, kasich mancheta chiriwa imre ahawishel ki mulih wi iwib, shanet chihujunal kishnapech chiriwa shukuhe aretak jujun ke kanach panumik, nik achik ke abarik. Lamach ko iwachoch haw kishwa wi shukuhe kish abashwi. Shaman nimte kiwil komon Dios ri Dios, Shukuhe kiwah kiwesach kikishibal rimahas kokuk. Hasra hawashik kim chiwech. La kim lochi utsri katahin kibano. Mankin quintach kim chi utsri katahin kibano. In chere ahawishel shink angwir nukutum chiwach ish. Parichak abil aretak shachik. Re ahawishel Jesus shuk amrika shlangwa. Shak shiatach tioshinik rumal. Shupirich shukuhe shubich. Arenu tiojarwa, rishhach che ubanik utzil chiwech, chikama, shukuhe chitija, chibanawa che nunatashik. Heri shukuhe, aretak shpantach riwaim, shukamri kumubal, shukuhe shubich. We kumubalri, arek ak chomanik parinukikel, hanipa mulriki kumuch, chibana che nunatashik. Rumal kuri, arekitih we kashlangwari, shukuhe ki kumuh we kumupashri, arekiya ubishikri kamikalri ahawishel, kakatsalih na lokare. Rumashri, hachinri kutih we kashlangwari, o ku kumuh pari kumupashri ahawishel, mankuyatek uqih hasri kasubanik, kamakunri chirihri utiohal shukuhe ri ukikelri ahawishel. Rumal kuri, Chihujunal chiwera hawashik kinikoj ri iwanima shakpa ishwi. Arek amaha ki tihri kashlangwa shukuhe arek amaha ki kumuh pari kumubal. Hachin kuri kutiho shukuhe ku kumuh mankuyatek uqih hasri kasra hawashik. Shukuhe mankuchob tanachi are utiohal ra hawashil. Kaksapalwach kutiho shukuhe ku kumuh chibilrib. Rumashri ki yawaib ekochi ishol. Shukuhe mach kichuab, shukuhe eki ekaminakchik. Weta kaske kanik qib chibil qib mankaqat tatsikhri paqawi. Arek wekaqat tsikh paqawi rumasha hawishel, kakahisash qawach rumalare, rech mankaqat tatsikh paqawi hunam kukri ahuwachulehu. Rumashri, lo alahtaqwachalal, aretak kimulih iwib chewaim, chiwayeh na iwib. Wek o hun kanumik, wo kolok chorachoch, rech mankabantach chi kakahizashuwach parimulin ib, rinik achik ate kinsukumach aretak kine che iwilik. Nabe wuch chikeri ach Corinto, capítulo 12. Wachalal, koach chiki wetamach chirihri ushlabal tak sipanik. Reish iwetam aretak kamaha kishkohonik, Ishkamom ikuk ribanom tak Dios ri emem. Rumashri, koach chiki wetamach. Chi mahun rikach auch rumal ri ushlabishel ri Dios, kakuinik kubich kashatakzich chirich ri Jesus, shukohe, mahun kakuinik kubich ahawshel cher Jesus, weman rumal ri Dios la ushlabishel. Arek uri kamik, ki wach tak risipanik. Arek uri ushlabishel, are shukohe ushlabishel. Koki wach patanihik,
Arek uri ahawishel, are shukuhe ahawishel. Ok I wachtak rikapanik. Arek uri Dios rikapanok ronojel, are shukuhe kapanok pakik aslemal konojel. Arek uri alahisapal reru ishlapishel, kaya chaqechi kahujunal, rech utz kakarik konojel. Re ushlapishel kuya che hunchik achruк etamanik. Che hunchik, are shukuher ushlapishel kuya che chikasretam rikubih. Chunchik, are shukuher ushlapishel kuya kohonik chech. Shukuhe, che hunchik kuya opanik kunanik chikeri yawaib. Che hunchik kakwinik kupantak mayibal. Che hunchik kakwinik ku ashahu tzich Dios. Che hunchik kakwinik kuchopor halajoh uwachtak ushlapal. Che hunchik kakwinik kachauh pa halajoh takchapal. Shukuhe che hunchik kakwinik ku alahisah rikabish pari halajoh takchapal. Ronojel shahun kapanowik are shukuheri ushlapishel. Are kilowik hachintak ku hachwi chihujunal hasrikarah are. Rumal chihari tiohal shahun shukuhe koki utzakatil, ronojel kuri, punesib alahki, shahun tiohal. Heri shukuheri Cristo shahun. Are shuh kasash shpan shahun tiohal chake rumal ushlapishel. Heri Judea shukuheri man Judea tach. He shukuheri el ompatanihelab, shukuheri etzakopitalik. Shia chake konojel shahun ushlapal. Shukuheri tiohal man shahun rutzakatil wakowinak. Shanek I. Punekubih riakanach. Rein man inakanach. Rumalwa man inrech teri tiohal. Man rumal teri mata utzakatil chiri tiohal. Shukuhe punekubih rishikinach. Rein man imbokochachtach rumalri man inrech teri tiohal. Shukuhe man rumal teri mata utzakatil chiri tiohal. Wetaronojel tiohal bokochach. Hauhe tak owri shikinach. Shukuhe wetaronojel shikinach. Hauhe tak owri sikpal. Ridios kut ukohom chihujunal tzakatil rikatiohal. Hauhe rekas utz chochare. Rumal chi wetaronojel tiohal shahun tzakatil. Hauhe tak owri ritiohal. Rikasub anik arek iri utzakatil. Arek uri tiohal shahun. Ribokochach man kakwintach kubich cherbach, man katahawatach tachwech. Shukoher holomach man kakwintach kubich chikiri akanach, man kishahawatach tachwech. Kastzich, ritzakatil rimach kasichukab, kas aresib alajerahawashik. Shukoher man kasta takalik, are kastakalik kabanche katsiakishik. Arek ole man kasta utsrilik, aresib alach utz kabanchikech. Manrahawshik takuri chikeri man kasta kilo. Arek uri Dios he ucholahilwa ritiohal shupano. Chi shuya nim ilik cheri man kasta nim kakilo. Rech mach atoh ip paritiohal. Shane konojel riutzakatil ritiohal kook il chibil takkip. Rumashri, wekurik ash hun chikeri tzakatil, konojel ritzakatil kakinarik ash. Wek ukanimerisashuk hun chikech, konojel ke ki kotruk are. Arek urikamik, ishriri ishutiohal Cristo. Shukuhe chihujunal chiwe ish juntzakatil rikohun upatan pa arewi. Ridios, are kasnabeshi ukoh per komon Dios ritakom shelaba. Katekuri riek ashalutich Dios. Chi urosh, shi ukoh reachtihab. Katekuri rikakipan mayibal. Rike kunanik. Rike topanik, rike kikam kipenik achik, shukuher ke chauh pahuntak chapalchik, ushlapal sipanik. La konojel etakom shelab, la konojel ashalutich Dios, la konojel achtihab, la konojel kakipan mayibal, la konojel ko ushlapal sipanik rekunanik kuk, la konojel ke chauh patak chapal, la konojel que kichop rikel kubih rikabishik. Rumal chimanje tari, riish aresib alach rahawashik kitsukuh rinimak takusipanik Dios. Ingin kut kunahum chi wach risib alach utzna chiki wach konojel. Nabe wuch chikere ach Corinto,
Capítulo 13. Wekinch'auj pakich'ab'al winaq xuquje pakich'ab'al angelib maj k'uloq'b'al pawanima xaq injunamri jas rich'ich' katzinowik o junketekik ch'ich' ri katzinnajik. Wek'ori uxlab'al sipanik kuk' re rub'ixik utzij Dios. Xuquje kinch'ob' ronojel rimaneta'mataltaj. Xuquje weta'm ronojel. Xuquje tz'aqat rikojonik wuk' rikakwinik kusalab'aj juyub'. Maj k'uloq'b'al pawanima maj jas nub'anik ri'. Wekinya ronojel rijastaqwe rech kayari kakitij rimeb'a'ib'. Xuquje kinya rinutyo'jal rech kaporoxik. Maj k'uloq'b'al pawanima maj jas kupatanij ri' chwech. Riloq'b'al are koch'onik. Xuquje sib'alaj utz. Mankati'tat taj. Xuquje mankub'ij taj chinim ub'anik. Mankub'an ta nimal. Mankub'an ta itzel winaqil. Manxaqxwi ta karilij rib'are'. Mankape ta royowal. Mankuk'ol ta oyowal. Mankaki'kot ta cher mansuk' taj. Xane are kaki'kot cher qastzij. Ronojel kukoch'o. Ronojel kukojo. Ronojel karaye'jna. Ronojel kuq'i'o. Riloq'b'al mankasach ta wi'wach. Are k'ule ub'ixik ri utzij ri Dios katani'na. Lech'awem pa juntaq ch'ab'al chik mankab'an ta chik. Xuquje ri eta'manik kasach na uwach. Manqastaje ri qeta'm. Xuquje manqastaje ri uq'axaxik ri utzij ri Dios kaqab'ano. Are taq ukape ri qas tz'aqat kak'is uwach ri manqasta tz'aqat. Are taq k'a'inak'al rikimb'an che ri nuch'awem xuquje che nuchomanik. Xuquje rikimb'an che ri uch'ob'ik je' jachar re junak'al. Are taq xinnimarik xinyakan ri re ak'al chwij. Kamik manqasta kaqilo. Je tane' pa jun ilb'al ib' kaqil wi. Are k'upariq'ij ri' qas karil na rib' qawach ruk'. Kamik xaq qub'iq' weta'm. Are k'upariq'ij ri' kinweta'maj na jachar ri reta'm nuwach'in. Are k'uri kamik jeqel ri kojonik. Ri eyeb'al xuquje ri loq'b'al Are k'uri nim ub'anik chike konojel. Are ri loq'b'al Nab'e wuj chike ri aj Corinto. Capítulo 14. Chikojo ichuq'ab' che ri loq'b'al Xuquje sib'alaj chixo ka'il che uriqik ri uxlab'al taq sipanik. Are qas chixo ka'il che ri uq'axaxik ri utzij ri Dios. Rikach'auj pa uxlab'al ch'ab'al ri mankach'ob'otaj taj. Are kuch'ab'ej ri Dios. Man are ta kuch'ab'ej ri winaq. Xuquje ma jun kach'ob'owik. Rumal chi pa ri uxlab'al maneta'matal ta rikach'awik. Are k'uri kuq'axaj utzij Dios. Are ke uch'ab'ej ri winaq rech kuya uchuq'ab' ri kikojonik. Ke utaqch'ij xuquje kukub'isaj kik'u'x. Rikach'auj pa uxlab'al ch'ab'al ri mankach'ob'otaj taj. Kuya uchuq'ab' chib'ij rib'. Are k'uri kuq'axaj utzij Dios. Are kuya kichuq'ab' ri komontiox. Rumal ri' are qas kuwaj chi iwonojel kiq'axaj utzij Dios choch ri kixch'auj pa taq uxlab'al ch'ab'al. Rumal chi ri uq'axaxik ri utzij ri Dios. Are qas rajawxik choch ri ch'awem pa taq ch'ab'al. Are k'uwe ri kach'auj pa ri ch'ab'al kub'ij xuquje jas kel kub'ij utz ri'. Rech kuriq chuq'ab' ri komontiox. Wachalal. Jas upatan we kinopan ni wuk'. Xuquje kixinch'ab'ej pa taq uxlab'al ch'ab'al. We man k'o kinq'aljesaj chi'wach. O k'o jas kiweta'maj. O kinq'axaj utzij Dios. O jas kink'utu. Rikakoj che q'ojom jachar ri su' o ri arpa. Wetaxaq junam katatajik. Jas kab'an che uch'ob'ik ri katataj ri su' ruk' ri katataj ri arpa. We man kach'ob'otaj ri kab'an che roq'esaxik ri trompeta. Jachin lo kusuk'umaj rib' che ri ch'o'j. Jeri xuquje kak'ulmataj iwuk'ix. We man kikoj ri ch'ab'al che ub'ixik ri tzij ri qasq'alaj. Xuquje kach'ob'otajik. Jas kab'anik rech kach'ob'otaj ri kib'ij. Jetane pa ri keqiq' ri' kixch'awwi. I uwach ch'ab'al k'o choch ri wachulewj. Xuquje ma jun ri mata kach'ob'otajik.
Arek uwe mang kinchop rikup rizich. Kinushri chiman inuwinak ta rikachawik. Shukuhe rikachawik. Kushri chiman nuwinak ta in. Heri shukuhe kakulmatah iwukish. Rumal chikiwak ru ishlapal sipanik. Arekas chishoka il cheri kuya uchuab rikohonik re rikomontiosh. Rumalri rikachawk pahun ishlapal chapalchik. Chuta cheri Dios pachawem rechku aljesach haskel kubich. Wekim anch awem ruk Dios pahun ishlapal chapalchik. Arerwan nimari kachawk ruk Dios. Arek urnu chomapal mach karechepech. Weheri hask ukim ano. Rahawashik kim anch awem ruk Dios pariwanima. Shukohe ruk runu chomapal. Kim ishon cheri Dios ruk riwanima. Shukohe ruk runu chomapal. Wekani marisahok ikhri Dios shakfiruk ri awanima. Has kup anri shak katahin kuto. Has rumal kup ich amen. Cheri amaltioshinik. Weman retam has rishab ich. Wene sip alak utsri amaltioshinik kap ano. Arek urihunchik. Mah ukupatanik chech. Amaltioshik cheri Dios chikaskinch pa ushlapal takchapal chiwach ish iwanohel. Arek uparikomontiosh. Are utsha hop zich kim ich rikachopatachik. Rech kinkuinik kinkut chikiwach nik achchik. Chochri kim ich la huch mil zich. Pahun ushlapal chapal shimang kachopotachtak. Wachalal. Manjeter ishko ak alap cheri ichomanik. Are chishush ak alap cheri etzelal. Are kishchomanik. Chibana chi ishko takwinakchik. Tsibatal paritakanik. Chabehna wewinakri. Panikah chapachik, shukuhe chikichi nikachik, puneheri mankinkinimachtach, kachari ahawishel. Ri ushlapal tak chapal arehun etal chikere manekohonelaptach, manchiketek uri kohonelapa. Arek uri okashashik rutzich ri Dios, manjun etal ta chikere manekohonelaptach, shane chikere ekohonelapa. Chibana pari chomapal chi kimulim ki konojel rikohanelap pahun kolibal. Shukohe chi konojel ki echah pa ushlapal tak chapal rimankachabotachtak. Kopa hun rishahupik retam cheri kohonik o mahu kohonik. Shukohe kuto. Lamata kuchomahri chisha shishchuharik. Arek uonojel ki ashach rutzich ri Dios. Shukuhe kokpi hun rimahu kohonik o mankasta retam ri kohonik cheri Cristo. Riwinakri kuchob ochik o umak shukuhe kaat tzich pa uwi I umal ishi wonohel. Heri kel nachak rik o paranima. Kashuki kunari winakri choch ri Dios shukuhe kuqihilach na. Shukuhe kuchob na chikas tzich kori Dios iwuko. Rumashri wachalan. Are takimuli hiwib. Wenechi jujunal kohum ishonik, kohun tijonik, hun alajisanik, hun chawem pa ushlapal chapal rimankachopotachtak, o rikel kubich, ronogel kut chibana che kisapal re rikohonik. Wekab anch awem pa hun lapal chapal rimankachopotachtak, kech auhkeb, we eki, o shib. Rahawashik chi jujunal kakibano. Shukohe hun chike kuya ubishik rikel kubich. Arek uwe ma hun kuya ubik rikel kubich. Rahawashik mankach auhtere winakri per komontiosh. Shukohe ish auhchibishrib. Shukohe chuch abech ri Dios. He shukohe chech okeb o shib ashalutzich Dios. Arek urinik achchik kichomach rishbitachik we are utzich Dios. Wek o hun rituyulik. Kakaljesash choch rumal ri Dios, rinab hawashik katani chech awem. Rechheri konojel ke kikashahutzich Dios chikijujunal, rech konojel ke ketamach shukuhe ke takchishik. Ri ushlapal sipanik rir ashanutzich Dios, rahawashik kakohi chusher kitakanik ri ashal takutzich Dios. Ri Dios man Dios tak rir mahu cholahil usukumal, shane re hamaril. Hachari kap ampar nojel tak rikomontiosh. Ri ishokib rahawashik man kech auhta rikomontiosh. Rumal chimanyaltal ta chike chikech awik. Shane kiya kip patakik hachakub ich shukuhe ritakanik.
Wek ojo ni shok ojas karaj karetamaj, chutachere rachajil choch rachoch. Rumal chimang utstaj weri ishok kach auj per komon Dios. Ri utzij ri Dios, chil ish kih wilok, o shasho pan niwuk. Wek ojun kuchomaj chak ashalutzij Dios, o kuchomaj chi are kupan ri rer ushlapishel, kuchobo chiwe kintzibaj chiwe are utakanik ri ajawishel. Arek uwek ojun ri mankarajtaj kunimaj, mankunimaj taba. Rumashri wachalal. Chishoka il cheu aljesashi kutzij Dios. Shukoje manki atejtaj chikap anch awempa ushlapal chabal rimankachobotajtaj. Rajawashik amaqel ronojel shuk cholajil shukoje utsub anik kabanik. Nabe wuj chikere aj Corinto, capítulo 15. Wachalal, kimbij shukoje chiwe chiru utzalajtzij rishintzijoj nabe kanok, are shukoje rishikam ish, shukoje are itaqem kamik. Rumal we utzalajtzij ri kishkolotajik. We amaqel shukoje we kikol ritzij rishintzijoj chiwech. We manjeri, mahupatan ri shishkojonik. Qasnabe, shinkut chiwach je has rishingwetamajin. Hacha kubij ritzibatalik. Ri Cristo shkam rumal riqamak. Shukoje hachari kubij ritzibatalik. Shmuqik. Shukoje shkastaj wach chi uroshqij. Shukoje shukutrip choch risefas. Kateri shukutrip chikiwach rikaplajuj. Katekuri shukutrip chikiwach kikojna choch rijob jokal qachalal. Ekik uchike ekas nakamik, shukoje ekojujun ekamenaqchik. Katekuri shukutrip choch Jacobo. Shukoje shukutrip chikiwach konojel ritaqom shelab. Kisbasre shukutrip chinuwach in. Inhachatene honakal rishkojik arik amaja kuriqa uqij. Qastzij rikabishik. In risip alaj in laj chiki ritaqom shelab. Shukoje mantaqaltaj chikabish taqom shel chuech. Rumal chishinwoqotaj rikomon Dios ri Dios. Rumal kuri utoqob ri Dios. Je wa nubanik kamik. Shukojeru toqob wuk manshaq tamaj shupatanig. Sibalaj ko inchakuninak na chikiwach konojel ri are. Man intak utim anowinak. Shane areri utoqob ri Dios rik o wuk. We inkim anowik. O are keb anowik. Arewari kaqatzijoj shukoje. Arewari shikoj ish. We katzijoshik chiri Cristo kastajenak chiwach chikishosh kaminaqib. Hachekut ke kibij jujun chi xol ixchi manka kastaj tekiwach rikaminaqib. We manka kastaj kiwach rikaminaqib. Shukoje manshkastaj tapa wachri ri Cristo. Shukoje we manshkastaj wachri Cristo. Mahba upatandri rikaya omub ishik shukoje mah upatandri ikojonik ish. We jeri ujbanal taqtzijri chirij ri Dios. Rumal chi shqaqalajezaj chiri Dios, shukastajezaj wach ri Cristo. Manshkulmataj tabari. Weqasij chiri kaminaqib, mankakastaj tekiwach. Rumal chi we mankakastaj kiwach ri kaminaqib, shukoje manshkastaj tari ri Cristo. Shukoje u manshkastaj wach ri Cristo, makota upatan ri ikojonik ish, shukoje kashaqeri ishkopari imak. Wejeri, shukojer shekojonche ri Cristo, ri ekaminaqchik, chish sach kiwach ri. Weri eyebalqekuish chirij ri Cristo, shaqshwi rewe kaslemal ri. Sibalaj toqob qawach ri chikishol konojel ri winak. Arek uri qasshbantajik, are ri Cristo kastajenak chiwach chikishol ri kaminaqib. Jetane are na bewachinik chikishol ri shekamik. Rumal chi Hachari sharumal junwinak shperi kamikal. Shukoje sharumal junwinak shperi astajibal kiwach rikaminaqib. Hacha konojel ke kampari Adán. Je shukoje konojel ke kasina pari Cristo. Ke kastaj kuchikijujunal kaspari ucholajil. Ri Cristo arenabe. Katekuri kakastaj kiwach ri erech ri Cristo aretak kape are. Katekuri kaperi ukisbalil. Are takri Cristo kuhachri ahawupal cheri Dios shukoje tatashel.
Xukuhe aretak ukisom chipa uwi ronogel takanik, ronogel kamalbe xukuhe ronogel kuinem. Rumalchira hawashik kahawinre are, kakiekaj na konogel riukulel chushe rirakan, xukuhe rikisbal kulel rikasach na awach are rikamikal. Rumalchiri Dios shuyaro nogel hastak chushe utakanik ri Cristo. Xukuhe aretak kubich chironogel hastak shkanach kan chushe utakanik ri Cristo, kasqalach chimanrachil teri Dios rishiok ronogel hastak chushe utakanik ri Cristo. Aretak uronogel hastak kakanach chushe utakanik ri Cristo, xukuhe rik oholashel kakanach chushe utakanik ri Dios, rishiok ronogel hastak chushe utakanik ri Cristo, rech areri Dios kush ronogel pa uwi ronogel. Weqasig chirikaminaqib mangakastaq takiwach, haska kich'ak rikiqaq paja kumash rikaminaqib, has che kiqasash paja rumalkech, xukuhe has cheri uj amaqel shaq teren rikamikal chaqij, wachalal, rumal riki kotemal rikinna rumal iwech pariqajawishel Jesucristo, has kim ij chiwech ronogel qij kinkamik, hask ukupatanij chwech, haske kibich ruwinak, shinchoachim pa Efeso kukrik analach takawach, we mankakastach kiwach rikaminaqib, we jeri, chuchwok shukuhe kakumuch, chuek kutkuch kamik. Mankiyata iwib chikish subik. Ri itzeltak achilanik shaku yohij ri utzalachtak naqatajisabal. Rumashri, kaschichomah na has rikibano, shukuhe chibanari sukil, xukuhe mankishmakuntach, rumalchi ekojo junchi we manketam ta uwach Dios. Kimbih kuwachi we rechkishkishik. We kohun kuto. Has kuuk hasta hek kiwach rikaminaqib. Has uwach tio hal kuri. Mankapan ta tonto takkotochchih. Has uwach rikatiko mankakih talok we mangnapeka kamik. Xukuhe rikatiko man are tarikeslok, shane areri uholom, we tiriko o junijachik. Are kuri Dios kuyari ubani kritikon hasri shrahare, shukuhe kuyacheri ihachi jujunal hasri ubanik. Man ronogel teritiohal junamuwach, shane jun wile kitiohal le winak, shukuhe jun chiwile kitiohal le awach, shukuhe jun chiwile kitiohal le kash, xukuhe junchi wile ki tiohal le awach ko kishik. Ko xukuhe tiohal rik operikaj, xukuhe ko tiohal rech ruwachulej. Arek uri huluwem, jun wiri kerik operikaj, xukuhe junchi wiri kerik ocho ruwachulej. Jun wile uhuluwik le ij, junchi wiri rele ij. Xukuhe junchi wile ke taklich imil, junchi imil man junam takachuplin ruk junchik. Jeri xukuhe parik astajibal kiwach rikaminaqib. Shaka qajle katikik. Kak astaj kuwach man kaqajtachik. Rikatikik mahchi upatan. Kahuluh kut kak astaj wach. Mahchi uchuab kamukik. Kochi uchuab kak astaj wach. Katik jun tiohal la huwachuleuj. Kak astaj kuwach jun ushlabal tiohal. Rumalchi hachari ko jun tiohal ahuwachuleuj. Xukuhe kohun ushlabal tiohal. Jeri xukuhe tzipatalik. Rinabe achi, Adán, shush winak rishya ukaslemal. Are kurik isbal Adán, are jun ushlabal rikuyak aslemal. Man are tashpena bere ahushlabal, shane are ahuwachuleuj. Katekuri shpere ahushlabal. Rinabe achi are ahuwachuleuj. Reri uleuj. Riukab achi, areware ahawishel, re rikaj. Hachaka kaish re ahuwachuleuj, he xukuhe ke kaish re ahuwachuleuj. Xukuhe hachaka kaish re achi achikaj, he xukuhe ke kaish re achikaj. Hachaka kamom iri wachbal re re achi re uleuj, heri xukuhe kakakam iri wachbal re re achikaj. Koko hunkim chi wech wachalal. Ritiohal. Xukuher kik manke kwintach ka kechepech rajawbal Dios. Xukuher ka ayik
mankakuintaq karechepej qastaq rimankaqaytaq. Qaschita kintzijoj rimanetamataltaq chiwech. Manqonojeltaq kujkamik. Qonojelkut kujk'exetaq na pajunjoqotaq. Pajunyupnajik rirboqochaq. Aretaq koq rik'isb'al trompeta. Koqisash kunari trompeta. Xuqujeri kaminaqib kak'astajisash nakiwach mankeq'aytachik. Xuqujeri uj kujk'exetaq na. Rumal chirajawashik chirkaq'ayik kat'yaqish na ruk' rimankaq'aytachik. Xuqujeri kakamik kat'yaqish na ruk' rimankakamtachik. Xuquje aretaqwa rishakaq'ayik ratz'yaqim chirimankaq'aytaq. Xuquje wawe shakakamik ratz'yaqib'em chirimankakamtachik. Cheri k'ut kak'ulmataq na ritzij ritz'ib'atal kanoq. Katij na rikamikar rumal richakanem. Kamikar, hawije k'owiri akwinem che kamisanik. Hawije k'owiri achakanik. Rumal chirimak are kuinem cheri kamisanik. Xuquje ritaqanik are kayoh kuinem cherimak. Mal Dios kucheri Dios. Chikuyarich akanem chaqe rumal riqajawishel Jesucristo. Rumal kuri loq'alajtaqwachalal. Qas kochish tak'aloq. Xuquje chitaqej, xuquje amaq'el chishk'iy pari uchak riqajawishel. Iwetam chiri ichak pari ajawishel manshaq takib'ano. Nab'ewuj chikeri aj Corinto, capítulo 16. Chirij kuri top'anik rekaya chikeri tioxetaq kojonelab, are chib'ana jas rixintaqan chikeri komon tiox pa Galacia. Pare nab'etaq q'ij reri wuqub q'ij, chijujunal chiwe chuq'ataj ub'iq cheri wich'akom, xuquje chuk'olo apanoq, rech aretaq kinopanik, mank'ate takamulix risipanik. Xuquje aretaq kinopanik, kientaq nab'ir qachalal rixicha ix, ruk' wuj pakiq'ab', rech kakik'amb'ir top'anik pa Jerusalén. Wek'ukuya'o kine in xuquje, are keb'ewuk'in. Rajawashik kinik'oj na pa Macedonia. Aretaq kinik'oj b'ichila' k'ateri kine che isolixik, xuquje wine kinkanaj nakan keb'oxib' q'ij iwuk', o wine kinwik'owisaj riq'alaj chila'. Rech kinito che utaqexik rinob'ej japachikeri kine wina. Rumal chicheri mankwajtaj chixaqxwi kixinka'yej kanoq, xane kinwayej chi kinkanaj keb'oxib' q'ij iwuk', wejeri kuyari ajawixel chwech. Kinkanaj nakan pa Éfeso k'apari nimaq'ij re kawinaq lajuj q'ij re kab'ix Pentecostés chech. Pune ek'iri kakib'an kik'ulel chwech. Ya'om ub'anik jun nimalaj chak chwech. Wekopan ri Timoteo, chiwila' chi utz kuna' rik'olem chi ixo'l. Rumal chiri are kub'an ri uchak ri ajawixel jachari'in. Rumal ri' maj b'ajun chiwe karitzelaj uwach. Xane chito'loq rech kutaqej ri ub'e pa ja'maril. Rech kape wuk'in, qayem k'ut junam kuk' ri qachalal. Are k'u ri qachalal Apolos, sib'alaj ximb'ej che chike che isolixik junam kuk' nik'aj qachalal chik. Xa are k'u chewa' manxujkwintaj hasta xqab'ij che rech ke'ek, punejeri' ke'na aretaq kakwinik. Chixk'ask'atoq, xuquje ko chixk'ole pari ikojonik. K'ole ichuq'ab' xuquje mankixi'j ta iwib'. Chib'ana ronojel ruk' loq'b'al k'u'x. Wachalal, iwetam chiri ajawor rachoch ri Estéfanas, are enab'etaq kojonelab' chikixo'l ri winaq ri ek'o pa Acaya, xuquje kiya'om kib' che kipatenixik ri tioxetaq kojonelab'. Kintatoq'ob' chiwe chiya iwib' pataqik chikir qachalal ri jachataq ri are. Xuquje chike konojel ri ketop'anik, xuquje ri kechakunik. Sib'alaj kinki'kotik chixperi Estéfanas, ri Fortunato xuquje ri Acaico, are xo'k che ik'exwach ix. Kiyak'u uchuq'ab' ri wanima', xuquje ri iwe ix. Nim chiwilawi ri winaq jacha'taq ri are. Ri ekomon tiox ri ek'o pa Asia kakiya rutzil iwach. Pari ajawixel, chik'ama rutzil iwach re ri Aquila, xuquje ri Priscila, xuquje ke ri komon tiox ri kakimulij kib' pari kachoch.
conojer qachalal que kiyaru tziliwach. Xuqujer ish, chiyaru tziliwach ruk juntiosha lachtsumanik. Ri'in Pablo, qasruk nuqab kintzibaj weru tziliwach ri. Weko jun rimankulo ahtara jawshel, kanajab achushe etzelatahik. Ri ajawshel kapetik. Areb ariu toqob ri ajawshel Jesucristo k'ole iwuk, je xuqujer nuloqbal k'ush chiwe ish pari Cristo Jesús. Amén.